Mona, Yemela, Diocese ya Klerksdorp. Uli amuhela bote balingile kwanu. He observe the protocol. He amuhela ba Archbishop balingile liba bishop, liba priester bote, liba yeta pili bote ba kereke balingile kwanu. Re amohela baba ditumelo tse ding tse seng tsa Roma ba leng teng kwano. Re amohela bohle ba leng teng kwano ba tswang Diocese ya Johannesburg, Archdiocese ya Pretoria, Archdiocese ya Bloemfontein, Batwang Gaborone Diocese, the Diocese tsohle tse teng kwano, we are so welcome. Haufinyana re tla qala tshebeletso ya rona ya le amohela. Abewe ngwana morena, abewe bishopo, limeile ka ngwana morena, limeile ka Phalana. Utewane, wawenza ngani, wawakizini, usifana nezabanye. Awuyene tewa, tewa, awuyene tewa, tewa, awuyene tewa, tewa, etiene tewa, tewa. Tewani,
Tongolo londe mondo sono, koyome kako tepono sono, koyeno kolo sono, mama. Kaleine jarar l'amor l'amoyo boitsepo. Bo Pietro Mohijo amoreno varuna Gesù Christe, l'orato ramutimo rara, il cavalagno yamoyo boitsepo, adine le luna lo hle. Modimo raecho, oromezzi Gesù, honna modisa varuna. Gesù otlopile ba apostola, honna badisa ba krekia hakwe. Kabadisa ba hakwe, Gesù otsolela pili, osupezza batubotle, lirato la hakwe. Babishop libonna, kibonna, badisa, batlatlami, baba apostola. Compieno, bacaulingui, babaratehang, ba Klerksdorp. Modimo oli Romella, modisa omucha, mobishopo omucha, ndate Victor Hlolo Phalana, mo prista wa Pretoria.
Mo bishopo omutsha olisupetsa lirato le amudimo aliratang kate otla liruta liholi khopotsa kalifoka la mudimo otla li kholahanya li Jesu yotsilang kati sakramente tsa gagwe otla li bopa honna lilapa la modimo otla li direla otla li hodisa mo tsololefong li mo tumelong baka olungwi ba Klerksdorp babaratehang modimo una li luna kajin kabui tumelo arirapileng hore modimo atlatse Father Hlolo Phalana kamatla amoyo buitsepo. Oh God, how great thou art. This is a day when we are conscious of God and of his love for us and how that love reaches us. Today, traditionally in the church, is the feast of the conversion of St. Paul, when suddenly God touched him, filled him with his Holy Spirit, so that Paul lived fully conscious of living in Christ. Paul went out to serve the Lord with the word of God. He went out to bring the presence of Christ among all peoples. Dear people of Klerksdorp, today the Lord is sending you an apostle like Paul. And let us pray now for him, for Father Phalana, that the Holy Spirit may fill his heart. Let our hearts and minds be on God, praying that what Jesus established will be prolonged in the church today. For a moment, let us be silent as we call to mind our sins. Bakaulingwi, ripakanyetsa, hotsehetsa tirelo e buitsepue, eri bunsang lorato loluhul, loa crest, moreno varuna, janung arikiri boning, kamori leofetzing kating, merikupa buitsuarello, linonofa, mo hoena, janung aridireng tapello, yabui pulelo. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. May he forgive us our sins and bring us to everlasting life.
Let us pray. O God, who taught the whole world through the preaching of the blessed Apostle Paul, draw us, we pray, nearer to you through the example of him whose conversion we celebrate today, and so make us witnesses to your truth in the world. Modimo raruna, unewa anamisi evangelia chako, mo lefatsing lotle, kaditero tsamo apostolo wa chako, Paulo. Janong riletle chore, jakari tseheditse muletlo, wa tlabolochu ya chakwe, rituseche, homosala moracho, honna basupi motumilung ya chako, ya bo maruri. Riukupa jalo kamora moreno varuna Jesu Christi. Yo tsilango abu abusa muhliwena, ni moyo opu itsepo, modimo olimungwe fella, kametla lemetla. The word of God is alive and active. Thuto ya ntlha re tla e bona mo ditiro tsa bapostola, kgaolo ya 22, ditemana go tloa ka ya boraro go ya ko ya 16. Mme Paulo se a re, nna ke monna wa Mojuda, ke tsaletswe kwa Tareso wa Kilekia, mme ka godisediwa mo motseng ono, ka rutwa molao wa boraitso fa dinaong tsa Gamaliele, ka tlhokomelo e kgolo, ke le yo tlhoafalelang Modimo jaaka lona lotlhe lo dira gompieno, ka bogisa tsela e ya bokreste go isa losong, ka golega banna le basadi, ka ba tsenya mo matlong a kgolegelo jaaka le ene moperesiti yo mogolo le lesomo lotlhe la bagolo ba ba supa ka game. Ke bile ka tsaya dikwalo mo go bone tse di yang kwa go baetso kwa Damaseko, ka etela teng gore le ba ba teng ke ba golege, ke ba tsise kwano Jerusalema, ba tle ba fiwe petso. Yaanong ya re ke ntse ke tsamaya, ke atametse Damaseko go le motshegare, lesedi le legolo le le tswang legodimong le phatsima tikologong ya me ka tshoganyetso, ka wela fa fatshe, ka utlwa lentswe le ntha le re, Saulo, Saulo, o mpogisetsang? Ka araba ka re, Morena o mang? A nthaya a re, ke nna Jesu wa Nazareta yo o mmogisang. Mme ba baneng ba na le nna ba bona lesedi, ba boifa,
fela ba se ke ba utlwa lentswe la yo o buang le nna ka ba ka re, morena ke direng? Morena ntsha ya re, nanoga o tsene mo Damaseko, teng o tla bolelelwa tsotlhe tse o laotsweng go di dira. Mme ka ke ne ke sa bone ka ntlha ya kgalalelo ya lesedi leo, ka gogwa ka letsogo ke ba ba neng ba na le nna, ka fitlha kwa Damaseko. Mme Anania mongwe, monna yo o boifang Modimo ka fa molaong, yo o neng a na le tumo e molemo mo Bajudeng botlhe ba ba agileng teng, a tla kwa go nna a ema teng a nthaya re, Saulo, mokaulengwe, boa o bone. Ka fofologa e sa le nako eo ka mmona, a ba a re, Modimo wa boraitso o go itlhaoletse pele gore o itse thato ya one, le go bona mosiame le go utlwa lentswe le le tswang mo molomong wa gagwe. Gonne o tla nna mosupi wa gagwe mo bathong botlhe, o supa tse o di bonyeng le tse o di utlwileng. Jaanong o diegelang, nanoga o kolobediwe, o bo o tlhapisiwe dibe tsa
17 tot 18. Want ek word alreeds 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En my nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die woord van die Here. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. At that time, Jesus said to them, "Go out to the whole world, proclaim the good news to all creation. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned.